Mi čak uvozimo šargarepu, uvozimo bijeli luk. Pa nije li nam kao naciji sramota da te sve te artikle uvozimo, za to dajemo teško stečene devize. Krompir smo, čak sam gledao, uvozili iz Egipta. A evo ga krompir. Dakle, grah, luk, beli luk, šargarepu i niz drugih proizvoda uvozimo koje mi možemo da proizvodimo. Zašto ih ne proizvodimo? Trebamo stvoriti interes da se to kod nas proizvodi. A mi taj interes niko nije stvorio zato što trgovački lobi upravo radi svoju radnju i donose se zakoni takvi koji su u službi trgovine, ne proizvodnje, stvaranje nove vrednosti. Kažem, evo kod krompira posadim jedan mali krompir, nađem 10 ili 12 krompira. Dakle, to je ono novostvorena vrednost koja vuče napred. I ako to ne stavimo u funkciju za dobrobit jednog društva, društvo ne može napred. Jer u prirodi svagdje sve se svodi na hranenje i razmnožavanje. Ajmo postaviti pitanje da li se mi hranimo i razmnožavamo. Mislim da ne u dovoljnoj količini. Ja sam Diklić Petar, na listi sam na drugome mjestu u izbornoj jedinici broj 2, kandidat za parlament Republike Makedonije ispred stranke Levica. Inače se bavim sa zemljodelije, a od dolaska u Makedoniju, a i prije iz Hrvatske, bavio sam se zemljodelije i uočio sam svu problematiku koju zemljodelije ima na ovome području, pa zato sam se i uključio u Levicu, kako preko te partije mislim da će se najbolje moći da ostvare, da se riješe problematika sa stanjem u zemljodelije, koje jako širok spektar problema ima. Dosadašnje partije su sve mnogo obećavale, a veoma su malo učinile, zapravo ništa. Levica vo parlament. Zaokruži broj 4.